Eka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru. Polisi y'igihugu ikorera mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba ikaba yarashe umusore witaga DPC Hagati ko kazwi muri kariya gace nk'abuzukuru ba Shitani ahita ahasiga ubuzima. Byabaye mu rukera rwo kuri wa kabiri tariki 21 Ukuboza 2021 ubwo uwarashwe yari yikoreye televiziyo ya flat screen bikekwa ko yaravuye kwiba. Amakuru avuga ko uwarashwe ari umusore imyaka 21 y'amavuko witwa Niyonsenga yarasiwe mu mudugudu wa Gabiro mu kagari ka Buhaza ho mu murenge wa Rubavu ari kumwe na bagenzi be. Amakuru y'iraswa ry'uyu musore yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba Chief Inspector of Police Bonaventure Twizere Karekezi avuga ko yarashwe avuye kwiba. Aganira n'ikinyamakuru Tarifa yagize ati abapolisi bari ku irondo bahuye n'itsinda ry'abagabo bagera kuri 3 babikoreye ibintu bigaragara ko bari bavuye kwiba. Abapolisi babahagaritse baranga bariruka barashe hejuru ntibabita hasi ahubwo bakomeza kwiruka ariko haza kuraswamo umwe ahita ahasiga ubuzima. Makuru avuga ko uwarashwe ari umwe mu bari bagize agatsiko k'insoresore zizwi mu mujyi wa Gisenyi nk'abuzukuru ba Shitani ndetse akaba yitaga DPC wako. Aka gatsiko kazwiho kugira uruhare mu bikorwa by'urugomo no kwambura abantu bikabikorerwa byose mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Abuzukuru ba Shitani rero n'itsinda rinini ngo ry'abana ngo harimo n'abafite imyaka 12 y'amavuko kugeza ku myaka 18, abasore bafite hagati imyaka 25 kugeza kuri 27 y'amavuko. Mu minsi ishize ngo hari polisi y'igihugu yataye muri yombi babiri bivugwa ko bari mu makuru agatsiko bakekwaho gutera urugo rw'umuturage bakamukomeretsa cyane we n'umugore we bakoresheje inzembe nk'uko twanabigarutseho mu makuru yacu mu bihe bishize. Mu makuru yandi TPLF ikaba yaciye bugufi isaba ibiganiro na leta ya Ethiopia. Inyeshyamba z'ishyaka rya TPLF zasabye ko habaho ibiganiro by'amahoro byo guhagarika intambara zimaze umwaka urenga zihanganiyemo n'ingabo za leta ya Ethiopia. Nibikubiye mu ibaruwa umuyobozi wa TPLF Debrecen Gabriel Michael aheruka kwandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye asaba ko intambara bahanganyemo na Ethiopia yahagarara. TPLF yasabye ibiganiro leta ya Ethiopia mu gihe ingabo z'iki gihugu zari zikomeje kwigarurira imijyi itandukanye yo mu ntara za Amhara na Afar irimo n'uwa Liberia n'umurage w'isi. Itangazamakuru rya leta ya Ethiopia niryo ryemeje amakuru ku cyumweru mbere yo gushyira ahagaragara amafoto ya Minisitiri w'Intebe wungirije wa kiriya gihugu Demeke Mokenen Hasem yasuye uriya mujyi wamamaye kubera insengero zubatsemo. Haramenyekana igihe ingabo za Ethiopia zongeye kwigarurira nyuma y'igihe ziwusimburanamo n'inyeshyamba zo mu ntara ya Tigray. Nyuma y'uko Liberia ifashwe, inyeshyamba za TPLF zahise zifata icyemezo cyo kuva mu duce twose two muri Afar na Amhara zari zarigaruriye nyuma yo kunanirwa kugera i Addis Ababa mu murwa mukuru. Uyu mutwe uvuga ko wafashe iki cyemezo mu rwego rwo gufungura inzira y'ibiganiro byo gushyira iherezo kuri iriya ntambara. TPLF yunzemo ko iki cyemezo cyafashwe bitewe n'uko kiri mu bigize impinduka zikomeye cyane yiyemeje. Cyakora cyo nubwo uyu mujyi uvugwa ko wafashwe icyemezo cyo kuva mu mujyi wari warafashe ku bushake, igisirikare cya Ethiopia cyo kivuga ko wahisemo gusubira nyuma yo gushegeshwa n'ibitero byacyo. Ibi bishimangira ibiherutse gutangazwa na Gachu Reda uvugira umutwe wa TPLF uherutse gutangaza ko bagabweho ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Ethiopia zifashishije utudege tutagira abapilote. Uyu avuga ko ingabo za Ethiopia zifashishije n'iza Eritrea ngo zikomeje kwegera urubibi rw'intara ya Tigray. Ivyo aheraho avuga ko ibintu bishobora kuba bibi kurushaho. Umuvugizi wa TPLF yasabye amahanga kumvisha leta ya Ethiopia n'abayishyigikiye gushyira imbere inzira y'ibiganiro. Leta yo ikavuga ko ivyo uriya mutwe urimo ari ugutabaza nk'uko leta ya Ethiopia akomeje kugenda bigaruka. Turebe n'amakuru yandi atandukanye akomeje kugenda avuga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi ejo yasuye umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Uburengerazuba. Yari yagiye gukemura ibibazo by'ubutaka abaturage bari batunze ariko byitirirwa leta. Yabahaye ibyangombwa by'ubutaka bwabo bari bamaze imyaka hafi 10 mu gihirahiro.
umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima nawe yari yagiye mu Bugarama yatuzaniye iyi nkuru. Uyu munsi ntabwo twaje tuje kubabwira ngo tuzaza gukora ubuvugizi, ntabwo twaje kubabwira ngo tuzaza gutanga raporo. Uyu munsi naje hano. Uwo ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney ubwo yamenyeshaga aba baturage umwanzuro wafashwe kuri ubu butaka butavugwagaho rumwe. N'ibindi byose muhawe uburenganzira bwo kwandikwaho imitungo yanyu. Kuva mu mwaka w'2012 ubutaka butangira kubarurwa no kwandikwa kuba butunze, ababo ntibari bakabonye icyemeza ko ubwo batuyeho ari ubwabo. Ni mu gihe barimo n'ababumaranye imyaka isaga 50 nabo bavuga ko baburazwe n'abo bakomokaho. Ni ikibazo kandi ijwi ry'Amerika yagiye igarukaho mu nkuru yagiye itambutsa kugeza no mu kwezi gushize kwa 11. Kuri ubu batangiye kubarurwaho iyi mitungo itimukanwa, bamwe uyu munsi barawufata nk'udasanzwe mu mateka y'ubuzima bwabo. Jewe nari ndi hano mu Bugarama ari muri Minagiri, tugategereza uwo Minagiri ntitumubone, twabivuga mu nama zabaye twasaba ibyangombwa, tugakeka ko wenda abo tubibwira kubera imirimo myinshi bakora mu biro batajya babibwira umukuru w'igihugu. Hari igihe umwana yigeze ambaza arambwira atari ko uwo Minagiri ntabwo umukuru w'igihugu amuyobora ku buryo yaduha ibyangombwa ko nta kintu kijya kimunanira. Imana ishimwe rero kuri iyi tariki y'uyu munsi bana muyanditse, mugende mujye kubwira abana banyu ngo ibyangombwa mu Bugarama ubu muri guhinga aha twabibonye kuri iyi tariki 17. Iki kibazo cyarebaga imiryango isaga 4,000. Abo bavuga ko ari kenshi bagiye bakigeza ku bategetsi bakuru b'inzego kuva ku za gisivile kugeza ku za gisirikare, ariko ntikibonerwa igisubizo. Bakemeza ko hari byinshi mu bikorwa by'iterambere batageragaho kuko babagaho nk'abari mu ntizo. Twaryamaga ugakanguka uzi ko uryamye muri Minaga. Reba uko tungana uku imyaka 40 udashobora kugira uburenganzira ku butaka cyangwa se inzu irimo ngo uvuge ngo ni yawe, ahubwo ugakanguka uzi ko uryamye muri Minaga. Warota nanone ukabyuka uri muri Minaga. Ikindi hari nubwo ndetse umuntu yajyaga gushyiramo ifumbire y'imborera, ariko ukavuga uti noneho nishyiramo imborera birashoboka yuko hazahabwa undi. Izo zari imbogamizi rero zikomeye cyane ariko zirakemutse. Ku ikubitiro abaturage 3 nibo bashyikirijwe ibyangombwa by'ubutaka nk'ikimenyetso ko byatangiye gukorwa. Inzego z'ubutegetsi zikizeza ko hari itsinda ryihariye ryashyizweho rishinzwe gutanga ibyo byangombwa kugeza barebwa n'icyo cyemezo bagezweho bose. Minisitiri Gatabazi Jean-Marie Vianney agasaba abo baturage kurushaho kubyaza umusaruro ubwo butaka. Bazabaha icyangombwa cy'imyaka 99. Ubwo 99 ariko ntabwo abari kuvuga ngo nigera bazabikwaka. 99 nigera umwana wawe uzaba uhari bazamuha ikindi cyangombwa cy'imyaka 99. Niba rero muhawe ibyangombwa tatanya kumveza ubundi mwatangiye kugurisha, mwagurisha se mwambuke ruwa, mwambuke rubyiro, mugomba kubutunga neza mukabubyaza umusaruro kuko ntabwo mwabuhaye kugira ngo mujye gutangira kubugurisha kugira ngo ubwo niho hakunze kuba n'ibibazo. Igice kijya kwegera hafi 1/2 cy'ubuso bwose bw'umurenge wa Bugarama cyari kigizwe n'ubu butaka bwitirirwaga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, nyamara butunzwe n'abaturage. Ku midugudu 37 igize uyu murenge wose, igera kuri 16 yari kuri ubwo butaka. Ibyo abayituye babonaga nk'akarengane kuba batandikwaho uwo mutungo ufatwa nk'uwibanze kuri buri munyarwanda. Ibibazo nk'ibi bishingiye ku burenganzira ku butaka si umwihariko w'aha mu Bugarama ho muri Rusizi, ahubwo byakunze kugaragara no mu bindi bice by'igihugu, cyane cyane mu burasirazuba ahahoze hazwi nko mu Mutara. Ibi bikiyongeraho abagituye muri bimwe mu birwa na n'ubu bikibarwa nk'umutungo bwite wa leta kandi ari ubutaka butunzwe n'abaturage. Temistokle Mutijima, ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Noneho tunyarukire hakurya y'intara y'uburengerazuba y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bakora ubuhinzi mu nkambi ya Mulongwe bahangayikishijwe cyane n'ubujura bw'abantu basarura imyaka yabo rwihishwa. Inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedasto Ngabo aratubwira uko bimeze. Aba barundi bahinga itomate, amashu ndetse n'umuceri mu ishamba riri Kaseke bahawe n'umwami wa grupema y'Abatombwe basobanura yuko bateye ubwoba nuko imyaka yabo bahinze ikomeje kwibwa kandi yarigeze igihe cyo gusarurwa. Kaje kujya Yohani n'umwe muri abo barimyi bo muri iyi nkambi afite umurima hitwa Kaseke. Jewe na rumwe mu barimyi barima itomati, narimye itomati zanje ikare 4, ni kuvuga ngo 50 ku 50 aho hantu
hari hankosomye umutahe w'ibihumbi 600 ariko kugera ubu nari nzi ko ngiye gusoroma sanga bazirayemwo bazisoromye zose atana rumwe bansigiye izihe zose bajanye kuvuga ngo ubu ndimwe nditega ingene nzosigura mu bantu bari bampaye ubudeni ngenda nkopesha imiti ifumbere ni kuvuga ngo ubu iryo deni ndimwo ni deni nteye ubwoba ndimwe ndibaza ingene nzogishura twosaba ko leta ya Kongo yatwakiriye na hasere bo kwicara hamwe bakaraba icokorwa kugira ngo umutekano wacu wubahirizwe n'ibyacu na cyane ko tubona yuko kuhakorera bigoye ko twahora tujya ari uko turimye. Ni nkora imbere Jean nawe asanzwe ahinga muri aya masamba ari Kaseke ahinga igihingwa cy'itomati avuga yuko ubuhinzi bwabo bwari busanzwe bubatunze mu gihe ishiramwe rya PAM ryatindaga kubaheza amafaranga yo kugura ibifungurwa. Cyane turagerageza kuraba ko twe kuyungunganya kugira ngo ntitwibe kugira ngo dutunge imiryango. Musanzwe muzi neza yuko twebwe ngaha muri siti ya Murongo dushobora kuhembwa dushobora kuronka kada karasiyo kategekanijwe ku murefije dushobora kukaronka rimwe mu mezi 4 canke 5 bikagenda nkuko tutasumye. Tuca turimbira yuko twoshobora kwiyungunganya kugira ngo turabe ko twotunga ya miryango dusanzwe dutunze mu kurima dusohoye amaboko. Nyene aba bantu tubanye turagira ngo turasohoye amaboko bo bagaca bagenda bagasoroma ugasangana ibibazo. Usibye kuba imirima y'izi mpunzi iri gusarurwa n'abantu bataramenyekana, izi mpunzi kandi zihinga Kaseke mu ishamba rya Mwami zivuga yuko muri uyu mwaka 2021 abantu bitwaje ibigwanisho bagiye bazinyaga ibintu birimo amafaranga n'ibikoresho by'ubuhinzi bari mu mirima. Twako dusoma ibijumpu n'abakozi saa 3 z'umurango twagiye kubona umuntu aje yitwaje ikigwanisho adushikiriye aratwicaza atubwira ati muze amafaranga mufise ngaho. Nyuma yaho badutwaye ihene barayiriye kabisa, bamaze kuyirya bigaragara ko umutekano atari mwiza kandi abandi benshi bambo telefone abandi amabotine abandi batwara imipanga ndetse nyuma yaho baduhaye amasaha ko tugomba kuza dutaha isaha 8 twadusuye mu nkambi aho tuba. Mwomenya yuko usibye imirima y'izi mpunzi iri gusahurwa hari n'inka nazo zizi mpunzi zo muri inkambi ya Murongo zasahuwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Vedatse Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika Uvira Mutara Kivuye. Nshuti z'ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'ayo makuru yo mu biyaga bigari noneho n'umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi ry'Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, Iwanyu mu ntara, Iwanyu mu ntara. nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi inzara iranuma mu ntara ya Kirundo, cyane cyane makomine ya Kirundo, Busoni na Bugabira, aho ababyeyi bakubitira abana kuryama, bahatuye bamwe barasuhutse. Ayo makuru ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ikindi cyemezo giheruka gufatwa na leta y'u Rwanda, nta muturage uzongera gukurwa mu bye atabanje kwishyurwa ingurane y'umutungo we. Ibyo byatangajwe na Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Claver Gatete